Pozdrav svima, želim kao prvo da vam se zahvalim što ste otvorili i ovaj video, da vam se zahvalim što pratite moj rad, presrećna i prezahvalna što ostvarujete rezultate u svom životu. Jedan od najlepših osjećaja jeste kada vam neko kaže poslušao sam video koji ste vi snimili i zato što sam tu čuo ono što mi u tom trenutku trebalo, ja sam to poslušao i ostvario sam rezultat u mom životu. Ja sam zbog toga presrećna i prezahvalna i jako mi je drago što sve ovo što radim vama služi i vama znači. Ovom prilikom želim da najavim jedan novi seminar, seminar manifestacija obilja koji će se održati 3. jula u Beogradu, znači 3.7.2016. u Beogradu. Nastaje kao prirodna posljedica dosadašnjih predavanja i dosadašnjih seminara, svih vaših poruka i pitanja. Brankice, probala sam ovu tehniku, onu tehniku, pročitala sam ove knjige, nisam još osvestio obilje, ne manifestiram obilje u svom životu i tako dalje. I to je jednostavno rezultiralo time da se održi jedan ceo seminar pod tom temom, manifestacija obilja. On obuhvata, kao svi moji seminari, u prvom delu teoriju, teoretski deo, gde dolazimo do tih spoznaja kako sve ovo funkcioniše, zašto ne mogu da živim ono što želim, o čemu razmišljam, zašto imam određene strahove od nekih stvari iz prošlosti, da li prošlost može da se promeni i kako, na koji način da eliminišem sve ono što smatram i mislim da mi je prepreka da mogu da manifestujem obilje, a drugi deo je radionica gde se rade konkretna otpuštanja određenih programa, zamene uverenja koje nosimo, koje su nam ukorenjena, koju smo nasledili od svojih roditelja, predaka, koje smo nasledili na podneblju u kom živimo, koje smo stekli tokom naših života u određenim iskustvima, jer nismo tada znali kako da reagujemo i kako da prihvatimo to što nam se dešava. Pa eto, ako i vi spadate u grupu onih ljudi koji se trude, koji rade, koji se informišu, koji stiču znanja, koji se edukuju, a opet ne dobijaju za uzvrat rezultat koji očekuju, ako vam se ponavljaju programi, ako vam se neke priče ponavljaju iz godine u godinu ili nakon nekoliko godina, ako vam se ponavljaju situacije sa drugim ljudima, ako vam se vraćaju isti ljudi, jednostavno želite da sve se to promeni, onda je ovaj seminar upravo za vas, gde ćemo zajedno doći do tih spoznaja zašto se neke stvari repliciraju, ko ih replicira i kako možemo na to da utičemo, da spoznamo iz kog razloga nam se to dešava i kako da pokrenemo manifestaciju obilja u svom sopstvenom životu na svim poljima. Obilje nije samo novac i posao, obilje zdravlja, obilje odnosa, u partnerskim odnosima, odnosima sa decom i uopšte šta znači sama definicija obilja, zašto su ljudi koji imaju puno novca, ne mora da znači eksplicitno da su potpuno sigurno i srećni, i zadovoljni, i ispunjeni, zašto neki ljudi koji mi posmatramo i smatramo da bi na njihovom mestu mi bili presrećni, pa nam nije jasno zašto oni to nisu i tako dalje. Govorit ćemo o tome gde ćemo konačno usvojiti to da naše nije da znamo način. Evo, pitajte sami sebe koliko često vam se dogodilo da o nečemu niste sebi dozvolili ni da razmišljate, ni da poželite, ni da na to stavite fokus, samo zato što vi u ovom trenutku ne vidite način kako do toga da dođete. A vaše nije da znate način. Vaše je samo da odredite šta je to što vi želite da svedočite u svom životu. O ovome i mnogo više, svi oni koji dolaze na moje radionice i seminare to znaju. Mnogi mi kažu nakon seminara i radionice, slušamo klipove, pratimo vaš rad na stranici, čitamo knjigu, ali kontakt uživo je ipak kontakt uživo. Dođite i proverite zašto. 3.7.2016. Beograd, više informacije na stranici Brankica Kovačević ili putem e-maila brankicakovačević.rs@gmail.com. Sve vas volim i pozdravljam, vidimo se 3.7.